Tukaj z nami vidite drugo tekmovalko pri nazivu Kolebnica. To je gospodična Marijana Tomič, ki je prišla prav tako pokazati svoje sposobnosti in kaj zmore narediti, oziroma koliko poskokov zmore v 60 sekundah na kolebnici. Pa boš kaj sama povedala o sebi? Zdravo. Koliko si stara, Marijana? 23, 24. 24 let? 24, rosno mladih še. Ja. Kako to, da si se prijavila na izziv? Zato, ker se mi zdi pač ta izziv zabaven, tak. Zato, da si malo povišam srčni utrip, pa z malo sreče, tudi če bom prva, vseeno dobim kakšno nagrado. Super. Prva gremo akcija? Ja. Ajde. In 4, zdaj. Enrique Iglesias, Pitbull, y'all know what time it is. We gon' set it off tonight, just so. Set the club on fire, just so. Enrique, holla at him like. Girl, please excuse me if I'm coming too strong, but tonight is the night we can really let go. My girlfriend's out of town and I'm all alone. Your boyfriend's on vacation and he doesn't have to know, no. Now what can do the things I'm gonna wanna do, you know. Shout aloud, scream aloud, let me hear you go. Baby, I like it, the way you move on the floor. Baby, I like it. 55, malo še. Oh yes, I like it. Screaming like never before. Stop. I like it. Party, come on, fiesta, forever. Girl, please excuse me. Bilo na forma? Koliko je bilo? Wow, 130 poskokov. The time pass, 'cause we're never getting old. Čestitam. Bravo. Torej, semester je zdaj vodstva 130 poskokov v 60 sekundah. Kaj boš sama povedala ostalim tekmovalcem in tekmovalkam? Še nismo končali, pa še pridemo. Ok, čestitam. Se vidimo naslednjič. Adijo.